Kolege, dobro jutro i dobro jutro svim našim gledaocima. Udruženje roditelja bolesne i djece sa poteškoćama u razvoju Podrži me iz Kosovske Mitrovice, koje broji oko 130 djece, uskoro bi moglo da se preseli na komfortnih 476 metara kvadratnih dnevnog centra, čija izgradnja uskoro počinje. Zahvaljujući donacijama i bezrezervnoj pomoći Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji i Republike Srpske. Sa nama je jutros predsjednik Odbora za pomoć Milorad Arlov. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav vama, pozdrav Radio televizije Republike Srpske što prati stalno naše humanitarne akcije. Od jedne ideje za izgradnju dnevnog centra i prvih planova, kada uopšte nije bilo sredstava, danas ste na korak do ostvarenja cilja i do izgradnje prijeko potrebnog centra za bolesnu djecu. Pa da, pravo ste, prije pola godine bili smo na nuli, nismo imali ni jedne marke, ni jednog fejninga, ni jednog eura. Sad smo već uspjeli da kupimo zemljište skoro u centru Kosovske Mitrovice, izradili projekat i skupili sredstva za početak radova koje planiramo 26. juna. Zahvaljujući humanim ljudima, lokalnim zajednicama, zahvaljujući humanosti Republike Srpske, ušli smo u tu ideju. Projekat je vredan negdje oko 240.000 eura koji planiramo da poklonimo tolikom velikom broju djece i mladih sa poteškoćama u razvoju na Kosovu i Metohiji, čiji su roditelji, koji su svi članovi udruženja roditelja Podrži me, koji čine velike napore da sakupi tu djecu, te mlade ljude, da im pomogne i vjerojatno i mi smo stali iza njih, stala je Republika Srpska, a ovo je i način da bar mali dio vratimo našoj matici Srbiji koliko ona ulaže u sve projekte, skoro u sve opštine Republike Srpske. Zato pozivamo sve ljude da pomognu ovaj humani projekat, ovaj projekat koji je sigurno najpotrebniji toj djeci, a i tim roditeljima, jer velika briga 24 sata za tu djecu, za mlade ljude je veliko opterećenje za porodice. Želimo na taj način da im pomognemo koliko mi im budemo mogli, ali vjerujem da je humanost Republike Srpske do sada uvijek bila prema Kosovu i Metohiji velika. Evo, možda je dobra prilika da kažemo koliko još novca nedostaje i na koji način svi ljudi dobre volje koji nas upravo sad gledaju i u mogućnosti mogu donirati novac. A mi smo do sada skupili oko 20.000 eura, a kupili smo i zemljište od 35.000 eura, skupili smo 20.000 eura. Izgradnja počinje 26. juna, humanitarna akcija traje u Republici Srpskoj do 30. juna i vjerujem da ćemo skupiti još sredstava, ali uvijek se ono kaže što se započne, to će se izgraditi. I vjerujem da ćemo ove godine i naredne godine sigurno uspjeti da izgradimo taj dnevni centar, da ga poklonimo ga Kosovskoj Mitrovici, da ga poklonimo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, a pogotovo tim porodicama i tim mladim ljudima i toj djeci kojima je potrebna, jer to je prvi dnevni centar ovakve kategorije, ovakvog tipa, bit će na Kosovu i Metohiji, a gradimo ga skoro u centru Kosovske Mitrovice gdje je najveća koncentracija srpskog naroda na sjeveru Kosova i Metohije, mada tu ima članova i sa juga Kosova i Metohije, tako da smo obuhvatili taj jedan veliki dio. Mi pozdravljamo Udruženje roditelja Podrži me, stvarno koji su nekako zajedno s nama i mi ih podržavamo već skoro 2 godine, jer 26. juna bit će 2 godine kako oni postoje i učinili su velike napore da pomognu na razne načine toj kategoriji svojoj djeci, jer svi članovi, 137 porodica su članovi toga udruženja koji na taj način žele da skrenu na sebe pažnju i da saberu te nekako 137 muka, kako bi ja rekao, i velikih problema. Zato vjerujem da na ovaj veliki projekat niko neće da bude imun. Pomoglo je do sada 10 opština, pomogli su humani ljudi, pomoglo je nekoliko institucija, pomoglo je jedna politička partija, moram reći socijalistička partija iz Republike Srpske, tako da pozivam sve. Svi imaju mogućnost da preko žiro računa koji se non stop vrti, koji je u medijima na žiro računa u Republici Srpskoj našeg odbora, da pomogne koliko može. Svaka pomoć je dobro došla i vjerujem da ćemo još jednom, kažem, uz pomoć humanih ljudi to sigurno ostvariti, izgraditi i pokloniti to Kosovskoj Mitrovici, pokloniti sjeveru Kosova i Metohije, pokloniti Udruženju roditelja Podrži me,
kako još jednom mi ih pozdravljamo i neka vjeruju u nas. Pomenut ćemo i to da ste skoro bili na Kosovu i da ste tamo dali donacije za studente, odnosno za đake. Pa naš odbor, zahvaljujući humanim ljudima, stipendira 6 djece već 3 godine na Kosovu i Metohiji na mjesečnom iznosu po 100 eura. Sad smo za 4 mjeseca unapred podijelili po 400 eura za 6 djece. Posjetio sam Kosovo i Metohiju, bio sam i na jugu i na sjeveru i nekako taj naš odbor je u mnogo čemu približio Republiku Srpsku, srpski narod na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, a ujedno se priprema jedan veliki, ogroman projekat dolaska najvećeg do sada broja djece sa Kosova i Metohije u Republiku Srpsku. Dolazi nam negdje oko 1030 djece, mladih u pratnji profesora i nastavnika, najboljih učenika, tačan ću vam broj reći, 899 najboljih učenika sa cijelog Kosova i Metohije, u pratnji 76 nastavnika i profesora i dolazi jedan autobus upravo iz ovoga udruženja djece i mladih u pratnji roditelja i centralni doček je u Andić gradu, pokrovitelj centralnog dočeka opština Višegrad i Han Pijesak. Veliki projekat, ogroman, najveći do sada, sa 20 autobusa, očekujemo 16. juna, bit će 7 dana smješteni kod svojih vršnjaka u 18 lokalnih zajednica Republike Srpske. Ja se izuzetno zahvaljujem najviše porodicama koje će otvoriti širom vrata svojim gostima. Djeca će biti kod svojih vršnjaka smještena. Djeca sa posebnim potrebama će biti u Prijedoru. Grad Prijedor i grad Doboj primaju ove godine tako po 100 djece, ostali gradovi od Trebinja do Novog Grada po cijeloj Republici Srpskoj primaju po 50 djece. I to je jedna velika prilika da djeca sa Kosova i Metohije upoznaju Republiku Srpsku, upoznaju, steknu nove prijatelje, nova iskustva i osjete slobodu Republike Srpske koju, nažalost, nemaju na Kosovu i Metohiji. Svjedoci smo mnogo toga što se događa teškog za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Jedino ima jedan ključan, ja neću ga nazvati problem, ali jučer na sjednici Savjeta ministara u Sarajevu trebalo je biti odlučeno da djeca pod posebnim uslovima mogu da uđu na Kosovo i Metohiju. To Savjet ministara već 4-5 godina odobrava i vjerujem da će i ove godine da se tim aktom, jednim pravnim aktom, neće zaustaviti ovaj najhumaniji projekat u Republici Srpskoj. Juče pod tačkom 12 je trebalo biti odobrenje pod posebnim uslovima. U kontaktu smo više puta sa Ministarstvom bezbjednosti koje nam u tom slučaju pomaže i vjerujem da će se iznaći snage i moći da Savjet ministara odobri to, jer to je ključ i mi ih ovim putem pozivamo da to urade, da ne bi prekinuli 8-godišnji kontinuitet ovoga projekta, ovoga velikog humanog projekta, jer vjerujte, taj projekat je veoma cijenjen od najviših institucija Republike Srpske. Moram reći da iza njega stoji i Ministarstvo prosvjete koje je također uputilo Savjetu ministara poziv da odobre ulazak. Ja se tome nadam i još jednom pozivam i sve humane ljude Republike Srpske da pomognu ovaj projekat izgradnje dnevnog centra. Pozivam Savjet ministara da nađe način i Ministarstvo bezbjednosti da odobri ulazak, jer ta djeca, znate kako, veliki broj te djece nikada nije izašao sa Kosova i Metohije, nemaju dokumente. Veoma im je teško da izvode dokumente Srbije ili pasoš Srbije, moraju nekoliko puta da idu u Beograd i sad mnogo toga bi trebalo da se objašnjava kako je uz težinu života njihovog teško je da dobiju dokumente koji su im potrebni. Zato hvala svima, hvala Radio televiziji Republike Srpske, hvala medijima koji ovo prate i vjerujem da ćemo u oba projekta uspjeti. Hvala Republici Srpskoj. Gospodine Arlu, hvala vam što ste bili jutros naš sagovornik, a evo mi vam želimo da u što kraćem vremenskom periodu dobijete odobrenje za tu djecu, ali i potrebna sredstva za izgradnju doma. Hvala vama što pratite naše humane akcije, jer nije ovo jedina humana akcija, svake godine to nekako u kontinuitetu radimo i vjerujem da ćemo i uspjeti, bar na taj način da